Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, Díomh, fáilte arás chuig Gaeilge Weekly agrán céad is a dóigh 112 an legan níos simplí. Anjo, gur míle amachibh mar is gnách as a bheith géisteacht leis an show. Tá mé fear bhuaic, very, very grateful and appreciative. Má tá mé in an é sin a umnú I Merle, if I can pronounce that in English, appreciative as we're gwyd taciachta for your support agus goil shiv ag éisteacht. Ní amháin an teachtain seo not only this week a gach seachtain lumsa Liam ó Learn Irish Online an seo Gaeilge Weekly. Conas atá muid go léir tásúla agam gohfuil an teachtain ag dul go maith. Díomh inniu ag labhairt faoi meas gan rudaí ach tá cúpla rud planithe amach agamsa, a few things planned out by me ag labhairt beginning faoi Maragoo in around me inné, a Marcus I was at yesterday. A record or vinyl Marcus Maragoo cearn Mar Díomh, má tá si bheith géisteacht le mí nó roanús. As you'll know, if you've been listening over the last month or two, tá mé tar éis seint ar cearn a cheannach, so ag labhairt beginning faoi ní amháin an Maragoo inné, not only the market yesterday, ach just go generalta. Ag dolas teach gát sanna dhifriúla níos agus mise beidir mui siúló just I'm out for a walk, popping in mar a dearfa áit ag an beginning browsing a dhéanú trí cearnaí agus an méid tatnamh a bhainim as sim, the amount I enjoy that agus ag féchan sér ní mé gurí jump ahead an sógadí an pointe a bhfuil mé ag géirí déanú don't skip ahead to the point an méach an ceol a bheith agat sa lámh agus an vinyl sleeve agus gacrad ach earnest ba mé labhairt faoi sin ag an nóméid nó go ag géirí labhairt faoin séasúr Peilghoileach an seo is sa bhfuil freisin the Gaelic football season as we just went back to training yesterday, which is quite cool. That's just cool and ag labhairt beginning faoi na buntáistí is tócha Madr leis an gultúir Peilghoileach amóid an seo sa Spáin go háirithe an seo in níosceart na Spáin, and the kind of advantages or benefits related to the kind of Gaelic football culture out here, especially in the south of Spain. Comála sin ag labhairt beginning faoi a bheith ag fiú arás ar rudaí eile, mar is Díomh arís, as you guys will know. Again, má tá sé bheith géisteacht le Janie recently hartar an am seo den bhliain mí bhíán fómhar bína lán rudaí ag fiú arás is tócha gotí an gná schedule back to the normal schedule is sa bhéal marial go mín shutdown beag nach ire an tairí agus nach bhfuil mór an rudaí nó nach míon mór an rudaí siúil ire an tairí agus an sin an chéad seachtain mí bhíán fómhar bín gacrad arás agus tosníon rudaí arís. So ag labhairt faoi fiú ar mo cheachtainna idálaise agus i ggéirí níos mó dul chun chin a dhéanú to make more progress madra le mo chuid idálaise agus tá mé chun an podcurla a chréitnú ag labhairt beginning faoi Caceres agus Fleadh Cheoil Caceres. The Caceres Fleadh Cheoil, which is on this weekend. Gandalsh an Fleadh Cheoil is mó sa Spáin agus nerds fleadh tá mé labhairt faoi Irish trad music tá agam gúil sé beginning aisteach ach go mín Fleadh Cheoil tradiisiúnta na hÉireann an seo sa Spáin in áit dar anam Caceres nach choléin ceangail starúil Eki Kaplan. I don't think it is any historical connection to Ireland, so I don't know how it started. Was it just two men in a pub 20 years ago, and or should just beidir Bert's ear on sin sa fub sa teach thormhanna fiche bliain ó hin agus tháinig sé sús leis an smaoine seo nílas agam. I don't know ach ba méid dul an deir seachtain an seo don darbh líon bhí mé ann an nuirí freisin agus ag tanú go mór le sin. So was dócha chun tosú amach just starch out ag labhairt beginning faoin Maragoo seo in around me inné bín ceapam go generalta an seo sa Spáin tá beidir
cultúr níos ládra ó thaobh cearnaí agus vinyls. So there's maybe a stronger culture in regards to vinyls and records here. It's always tough for me to compare this. It's accurate dumsa hun compra GNU mar, arás an éan ní mé ann really more on bin mé ann cúpla seach den na réit na blina agus sin é. Ach an seo sa bhil os tá lán sopi cearnaí nua, sopi cearnaí dar láva, second hands, record shops, agus bín cúpla marga freisin ó fiú ein marga sa strád any street market in a hénta agus bín cúpla ceann acub an seo sa bhil is a few of those here in Seville. Nuair a héan tú te ná tá cúplar cearnaín acu a laiad ach an sin the heart of Orwan in Aina Misa about once per month. Bín ceann one all war like Cade Fungade la hai cearnaí agus tapes, cassettes agus Lewis freshen CDs as well as that. Ach hu mé an don chéador inné, cheanni mé an seintar cearnaí seo hart bhí ó hin, no beidir trí seachtain ó hin. Anis, bhí mé glairt fao sin cheann de na hagrán de Gaeilge Weekly. Agus, tá si go hiach nar hagan na rudí seo níos agus tearan tú sin plán le haid de dána, sin plán le haid an bhórt agus tá agad ghfuil tú an dul agus go maiart seacht an méid sin rudaí you'll be able to come across so many things nach féidir leat beidir fáil lína nó nach féidir leat fáil sna record shops eile atá an seo agus go háirithe rudaí dar lábhar mar tá sé costasach chun vinyl a cheannach de gan ná má hagan mar hampla sam Coldplay amach l'album nua nó fiú album Coldplay ó fiche bliain ó hin or Oasis or Stereophonics or Ariana Grande, whatever. An seo cosnaíonn sé hartar €30, beidir an éireann, beidir bioganí níos mó $30 na rud ag an mar sinar nó i bratan sé ar deluxe edition nó 2 disc, 1 disc agus rudí mar seo. Ach má tá tú ceannach rud ag an nua, níl tú an mór an aáil nó táda aáil a chosnaíonn níos lú ná €50. Ná má cheanaíonn tú dar láva agus buigs le dia, thank God, tá cúpla áit dar láva nó bhín ag díal cearnaí dar láva an seo I Seville. Beidir tá tú an rudí jazzáil cosú le inné mar hampla for mé chúpla ceann an sin ceann na George Michael agus ceann eile le grúpa Spáineach with a Spanish group agus bhí gach ceann €10 sin an price a bhí arthú, so each one is €10, 10 quid, that was the price that was on them. But yeah, bhín ceansa siúil inné, bhí siúil in Óstán, actually a function room in Óstán an seo na hotel I Lorna Charach I Seville agus just an méid crack, bitter crack ní sin an focail ceart, an méid satisfaction nó sonas as Gaeilge a bhainim as just a bheith dul, creating mar a déirfá just ag dul tríd na discna, ní na discnach, na records, na clúdaí, the covers, agus ag fécans ar gach ceann ag flicáil tríd, agus an sin, go tobann fecinn tú ceann agus a níon tú an ceann sin tógann tú nach é beidir nach bhfuilach ára an amháin ólasad an album sin. You might only know one song on that album of cute tá sé cool. Hun fécinn ar an tíhheile den clúdach mar hampla to look at the other side of the cover, because you'd so often on Spotify or whatever you'd only see the fronts. Ní echan tú ach an príomh clúdach taobh amháin den vinyl or taobh amháin gen record, gen chearnaín. Agus, just putting him sort tanhas agus, beidir go echan tú ceann amháin agus ní le gá áran ólasad ar an album. Ag seorad actually agus ní rá mé ag smaoinú fi seo rih is tóg chat in the vinyl game before kind of entering the vinyl game or this addiction, not addiction, ní andúil, expensive habit I might be getting into is tócha nós buganín costasach a bhfuil méid tíreach tar éis tosú ach tá sé sin ceart go leor. Ach, an méid albumí echam agus dearmá, feic má chlúdach agus tíbhaiste de gá second dearmá, tá mé chun é sin na cheannach. Within 2 seconds, like, I know that cover, I'm gonna buy it, it's whatever, by the Smiths, or The Queen is Dead by the Smiths. Agus an sin, tas níon tú ag léomh tríd na hairán, agus
like dumsa arénos agus cinse gohfuil an rud céine ag an lándaoine eile tugann tú faoi deara you realise níla ceann amháin nó gá ceann arolalas ad goirí mar hampla le the Smiths. Smiths are a very good example. I love the Smiths. There's 8 or 9 really good songs I love by the Smiths. Tartar Uchtal ní nára a hatníon go mór lom ó the Smiths. Ach tá beag na ga ceann acu album difriúil. Almost everyone is on a different album. So pigan tú ceann sus mar hampla an ceann bhfuil This Charming Man níl mór an ára like callú le eile an album sin ná beidir gohfuil cúpla superfans de the Smiths a géisteacht agus tá siad beidir hána féin tá siad taréis an podcréile seo a bhuacha. Maybe they're already after turning off this podcast, but just as a general casual fan who likes their kind of big 7 or 8 songs, and Some Girls Are Bigger Than Others and This Charming Man and Hand in Glove agus cín mar sin. Agus an sin tá tú explain well go háirithe más rud ag an nua especially if it's something new. Not new as in just came out. Could be the Smiths from the 80s on the Huchtagy ach, cos nín sé fiche cuaig nó €30 mar ní raibh aon únar ag a river seo. It didn't have any owner before its first hand, for lack of a better term. An sin tá tú ag fiche cuaig €30 so tá tú explain an bhfuil mé chun é seo cheannach nóair nach bhfuil áran amháin ar gá áran arolalas agam. Agus nílach beidir áran amháin as an dá cheann sin a níon go mórlam. There's only maybe one of those 2 songs that I really like. But that's half of the adventure ceapim sin la gen ashtar agus la gen spree of the fun freshen. A bheith in an éisteach leis na hárán nua seo tá beidir nach bhfuil siad nua tá tháinig siad amach caracha nó trocha bliain ó hin. Ach ditse tá sé nua. Agus tá tú an is dóchad sacht cheol nua. Agus fiú man bhfuil na cín eile go má man muin tú taithna bheas cín eile fóstá an taran amháin nó gá áran a níon go mór leat. Bhí an rud sin le George Michael agam inné. Bhí an album Faith agam am lámh agus bhí like is even them George Michael like actually agus beidir gohfuil cumas as plastic or so. This might seem a bit plastic. I'm not saying I'm a big George Michael fan, but I like a few of his songs. I love his voice. It's matlam an gotáig agus a character agus person took his personality and his character, God rest him. And I realised, hold on, I only know like 1 or maybe 2 songs on his album. Níl beidir áran amháin nó gá áran arolalas sam an album seo. Ach bhí sé mar album Dar Love is second-hand album or second-hand record cearnín, so ní rá sé €8 so cheanni mé agus sure listen má tá mé chun éisteach le Faith agus Monkey agus sin agus gan éisteach le aon rud eile an album sin cearcolóir. So cheanna mé an ceann sin agus cheanna mé ceann Spáineach le Azúcar y Moreno atá rís ceann eile nachhfuilach áran amháin an album arolalas sam ach áran a hatníon go mórlam. Actually bhí sé Gaeilge Weekly river seo. It was on Gaeilge Weekly before that. It's called Bandido le Azúcar y Moreno agus nar rinne mé on Desert Island Discs episode Gaeilge Weekly hart cuaig nó sé bhí ó hin around 5 or 6 months ago. Picture níos mó, picture mí Ibran nó mí mórta ceapim mí Ibran ceapim April mar bhí mé arás sin éireann nar rinne mé an cheann sin. Bhí mé láirt faoi tá an Spáin chomh tábhaach imime héalagus an tám atá caite agam sa Spáin go dtí seo the time I've spent in Spain until now tá si chomh tábhaach caithí mé ar an trí bheán na Spáineise through the medium of Spanish a chuirteach agus chuirmeisteach an taran sin so sin an taran is fearlam sa teanga i teanga na Spáine sa Spáinis. So dúirt mé nar thonig mé níosach €10 cinnte go bhfuil cúpla ára an jazz acu sé an album céanna freisin agus cheanni mé Bandido le Azúcar y Moreno tá an tanam céanna an album mar tá an taran is fearlam. Same name on the album as it is on the main single on my favourite song in Spanish. So bhí sé sin géintach agus tá I rís gach seach an na leihann seo bíon mé glairt faoi seo glairt faoi I géirí bheith níos analog, níl mé géirí bheith níos digití. I'm not against digitalization at all. It's evenlum ChatGPT úsáid just evenlum ar nó tá foster lína ach freisin just tá rud ag an aonach faoi. Mar hampla leis an geol a bheith an sin agus ag dul tríds
na hara an ag dul tríd na cearnaí ag peocú ceán amach ag swino'n bhfuil mé thulann ceán seo a úsáid nó a cheannach bronner ag dul go dtí pop rock 90s section an sin dul go dtí funk an sin ag dul go dtí bín ar nói gacrad lechaach ag an marú seo in áitsanna dhifriúil everything's kind of set out in different places by genre and yeah just sterling specialta ag teachtar asfuil an sac agus a bheith stochar bís chun an cearnaí na chuirsúil agus éisteach leis agus a bheith léomh na nótaí ón slíomh. Tá se an speisialta cinnta go bhfuil lán daoine beidir aon duine níos mó na caracha blion díos ag éisteach le seo gur bhfuil bhí sé sin agam mar an phríomhhealach chun éisteach le ceol le dash is the main way to listen to music. I suppose vinyl stops becoming kind of the main way mid-90s, late 90s beidir lór na nóchadaí, tear na nóchadaí, so in duine bhí beidir in duine rugú rih níide gochtó ba cuimhna ma agah is tócha maidir le dul agus ag ceannach cearnaí agus mar sin and a lot of people are doing it again. It's kind of coming back in as a styly, trendy thing rather than an actual way to listen to music. Well, folks, yeah, listen, bín mis géisteacht an támar fád leis na cearnaí atá ceanna agam ach ar nói bín mé cathú níos máma ag éisteach le Spotify agus ag éisteach le ceol freisin ar an riomhre. Ach ag buint sór taitnamh as sin agus just bheith filarráis ar rís rudí physiciúil a rudí sa fearhéil in áit i gcónaí ag bra ar na gelína gcónaí ag bra ar an down digital instead of always relying on the internet, instead of always relying on the digital world. And I don't mean that in a conspiracy way, mar sin, it's not political in any way. It's just I like doing stuff in real life, face to face and stuff. I say from Spain as I broadcast you this Germisha an Shus Spawn ag Creilú wiget Mloclia no Galyov no an Astral no wherever across the world. Shinrod Simul actually who make fechans on La Hana. I was looking the other day ar Spotify ar na analytici agus na statistiki den fod Creila agus wow. Tá ceapam éisteoirí agin I céad is a seascan ó céad is a chuige tír ar fud an down ní gacceán ach a lán cín acu bíont artar glá chéad tír nó céad is a nóca cuaig ceapam 195 go thomláin completely you're in total san omláin bí ceart am rá so bhí intas an down an faoi sin ná tá agam a lán gena listens a lán gena streams beidir gur sé le duine amháin Airnach Hawan ag Tastal Street's airport beidir, you know, an Irish person traveling to an airport one day for half an hour. They were transferring in Iran or something. Ach má haon main so good see an lista dina tíortha. Tá sé duchreid ar nóid tá éir an stáitínti an Rícdainti an Austral, Canada, Nua Hélan an Chearmán an Spáin. Ach a níos sin mar hapla Qatar, Laos, China, Republic of Moldova, Iran, Isle of Man, Turkey, Nauru, ceapan go sin sa Tagan Cún in the Pacific Ocean, Comala sin Georgia, Malaysia, Nigeria, Chile, Bosnia, Armenia, French Polynesia, nílas agan cáil sin, stocha I Polynesia, Nachala Samoa, no Tonga, Moin sin Mongolia, North Macedonia, Bhutan, like tá sé duchreide just mise an seo ime éonar ime cheomar codalta me gcónaí derm LIO LIO ach sin just me cheomar codalta sorry to pull back the fourth wall or whatever but that's all that it is ach yeah like the hun clushtal go daoine in Malawi, Macau, Ghana, British Virgin Islands the géis the clusho beidir leis na VPNs freisin, you know, beidir tá cúpla duna nachrá actually sna tíortha sin ar churbe. There might be a few people that weren't in those countries at all, like fós tá se an na chuil saríis. Bheidh sé gcínteach má tá aon duine ag géirí riomhfost a chuirteach agus tá sé bh géisteach ó áit aisteach, like áit tíomha den Europe agus tíomha den Austral, de Rícdainti outside of the English-speaking world, má tá tú géisteach de níl sam Iran, no Paraguay, no Greenland, no an Rúis, no ein rud mar sin le a hell chur riomhfost isteach liam.learnirishonline@gmail.com bheidh sé fear cool agus beidir be ceart an episód omláin a dhéanamh maidir leis na scéalta dhearfriúla atá ag daoine in relation to the different stories people have ag éisteacht le gohfuil go weekly timpeall an ná.
Erinus, Eglanus right, Shin on Mariga in Ye, no bin on Mariga in Ye. That's the market, or was the market yesterday. Come on, Shin, Thomas Rashlesh on Bell Goyluk, so on Seishur Pel Goyluk on Shut Spawnlugs, Chimpel na Hurpa, Captain around Europe. Actually, Neil Seymour, Ta Caragum Senelve, of a friend in Switzerland, Agus Bean Sheeds in Cur Creek, Lesh on Seishur Heart Air on Shut. Dúine an so spáin ar nóí margheall ar an seocht caiithú tús a chur leis thart ar an am seo den bblion agus críoch a chur leis thart ar míbhealtainna míoibre an thart ar an am sin sa Thomas Rash ag tréine legus just is rud iontóg sóisialta. It's a great social thing. You know, I know being with the gamers I crave agus a shrá in a championship and a league, you know, Lisbon, Marbella, Malaga. Agus Gibraltar just I shrá agin an seo in Neisceart na Spáine nó in Neisceart Iberia mar a glítar go hofiúil as it's officially called here in the south of Iberia, which is just Captain on Portugal, Andorra, on Spain agus Gibraltar. Cnéalain for an acub Andorra Captain, so just an seo in Neisceart na Portugal in Neisceart na Spáine agus Gibraltar mar cheapan tú nach goríonn sé sin mar chuid den Spain. If you think that Gibraltar doesn't count as part of Spain, then down in all of Gibraltar as well. But we're back training, which is really nice. The Madrashic train all legs by lawn rudig bunch lesh by an AGM magin galuas ia yas hoshielta shin. It's a nice kind of social night. Colmala Shin by pub quizna Dr. Ash bin Magic Janu pub quiz a one in Aina Misa Colmala Shin as well as that by Igimmer Tarnoi in Marbella Malaga Riv na Nullag agus Kiana one and show match day one and show is Seville Colmala Shin, so just like Shagain Dr. Shana Khul agus Lonsas the Verash le Lerods Imalov Captain bin Menis Buyuk as an Gumman Casquale. I'm kind of more grateful for the GA, for the CLG, the Gumman Casquale, getting football. Obviously, mainly here, there's not many hurling teams, if any, in Spain. You can't go lane for na Imansa on Spawn. I guess, yeah, just ní spáin ein rodelis come along ma táid in an Immerch Gama, no ma tá Imroi Maha Agin. I don't care really if we play well or have good players. And rudas távatí na ó have so shield de hon Atna chur or Guineala to be able to get to know other people. Hunvet in on Tashtal, Timpel na Spáine, go Horia, Jeshkart na Spáine, Dolga Malaga, agus Marbella, agus Gibraltar, agus Átsana, Yafruil Átsana, you know, nach rachin, Monaraume, Imachonian show, a gimmert lesh on Vern Pelgoiluk, just such an cool, agus, you know, few nor hain much good Gibraltar, even when we go to Gib, as we call it, Gibraltar, Gibraltar. Mar a director sa Spanish Tatuan sin egimmert talav like dear Kanak leis an Spáin Tatuan an Spáin ekal Havewan an Afric ekal Haveli. You can see Spain on one side, you can see Africa on the other side. Agus Tatu gimmert talav Sasnach on English or British talav Ratanach an sin egimmert Pelgoilik in Arts Emirates or rugby agus Arts a dimmer Cristiano Ronaldo agus Alonso na Himmery is far na Himmery soccer is far down on a pitch or a stadium where a lot of the best footballers in the world played, because when they go to Gibraltar to play international there's only one pitch there, two pitches there. Ní launach gá forchan sin agus jeantu wow tá sé seo cool, this is cool and it is really good crack and just places where you didn't think you'd end up, and it's amazing where the GA can take you. Tá sé do chreid na átsna gur féid le dul leis an Gumman Lucas Gael agus na átsna nach mín tú agsúil goes tricky doing sin, you know, the places that you don't expect arriving to. So very happy that that's back and it provides a nice bit of structure to the week and to the year, I guess. Well, even though it's far from the most important thing in my life here, gan now Neil Simmer on rud is távatí Emma Hale. And so you see an orintha nor a haim a wallia agus in fecum cadatá siúil leis an Gumman Lucas Gael in Aaron. When I go back home and I see what's going on with GA at home, it makes me sad, like especially at senior level Goria or level Shinshire, that the culture has just been lost to such a big extent. On culture Kylsa, good points. You know, it's so professionalized and this nonsense of video sessions and strength and conditioning. It was some goal got the Negeri Bua
an buáil, but are those things really going to help you in the first place? And will na rudí sin really hun carolats a chédáts, half the time spent in front of a screen or again doing strength and conditioning instead of actually with a ball in your hands, and not líróds a bheith agat sa lámh, working on the actual skills of the game, ag obair skillna an chluithe skillna on sport. As cumá sin, like, just defeats the purpose of what the game is about, you know. Tá on sports so agus domsa rénos, listen, tá tíorm difriúla gachta, and everyone has a different opinion. Ach domsa tá sé bunithe you know, ní rud garamúil it's not a professional thing, as ní cheart go make sé in a sport garamúil gan daus level club man tá tú géirí an argon si an lá level chundé baids or freshen ní cheapam goil sé sin ceart. I still don't think that's right, and all these different sessions and drink bans and this nonsense. Cin fánach bhfuil daoine an just gá sesiúna dhéanamh in áid na seachtaine. Sesiúna, you know, crua agus a chur na hibre straach putting in the work agus an sin, you know, beidir an tsachtan rih cluthe táhaach gan a bheith ag ggóil agus an sin, you know, a bheith in an cluthe mar agus sin agus nach mé gach duine in an ó bhád níos smólú tatnamh a bhainte sin ach ar nóig súla gachrads don súla nuclear weapons idir na Stáit Aontaithe agus an Rúis sna 70G, sna 80G in the 70s, 80s, one-upmanship. They've done that, we've to make more, they've done that, agus an rud céine le fearna leibh club ó tá strength and conditioning coach acu, but is caithí muide an rud céine ó tá siad san gíoch as an physio, they're paying for the physio, we've said the same. Tá video analysis acu, caithí muide an rud céine, and no one who benefits at the end of the day. Ní bhíon aon duine you know, ag buint tarbha nó níos mó tarbha nó las as ag deireadh an lei agus an sin téanam compráid len seo agus just is rud sosiálta agus, you know, tá bhfuil an dul amach cúpla lá rih cluthe má tá tú ag géirí agus bíonn tú cathóama leis an bhrasara tar éis an chla. Cin fáin nach bhfuil muid an anna sinna, you know, in Éireann. Like, why can't we do that? Like, ní Harlíonn say more on in Éireann. If you have a championship final there in Galway, má tá cluthe ceannis an sin agat ag an na Galway Currafina ag mar tsanai bóharna trá Currafin against Salthill. Why don't both teams go to the pub together after the match, after the final? Like, cén fá nach bhfuil muid an an é sin. Íon fatásagam nach bhfuil, you know, sa róchanna sa bhfuil goil ag fóstá a lán in a rudí cultartha agus a lán in culture den sport fós sound. I know it's not too bad with the GA and the Gaelic football. A lot of the cultural stuff is still there, and what it means to people and communities and parishes and people playing for the club they grew up with. Apart from Shane Walls, Baids Shocks Shane Walls. No, Neil Lane Road, Agam Gwyn, Shane Walls, fresh and Veer, Bogu, Gumlock Leah, you have to move to Dublin, need no choice really in Rao and Dara Rawa. Ega, ach like, Domsa Tasha Bronach, you know, on show Facum Nismo, Domsa Renos, Kadata, in Nair, Egest, Lesh, and Gummel Newcastle. I see here in Seville and in Spain what really the GA is about, and that's community. And I think we've lost a hell of a lot of that in Ireland. Capangul. Alonso sin Kyles agin in Éireann. And no, community, I don't think so. On Matsurash on bubble, ni Capangul to sin Kyles agin nach nísmo ó have, you know, kick-off garamúil the Satan sport, how professional the sport is. Go hori her level sin sure capam on chui atá sé, no chui will say your level social agus level intervianach capam is representation níos fearr is sin de cadatá no cad beceart go make I guess leis an goman Lucas Gael in Éireann sin just mo chuid tíirmí like mar hampla, you know, tá mis ag dul go Cáceres mar a Louis May an sachtan seo nó an deir seachtainna seo agus tá ag dul le burt a chur mé aithne orthú trees on Pelgoilaconsha. You know, I'm going to Cáceres this weekend, this flag Yole, and I'm going with two people who, well, I'm going with three people, but two of the three I met through at the Gaelic Football Club here. Like, agus domsa tá sin cove cool, hunsmoin of like gone on sports show. Ní bheith aithne agam Nadini show. Agus is tóca segue jazz é sin Cáceres, you know what, it's a lag an omlands in fud curly ní rá an chance agam lauert faoin idálas agus fileráis an idálas, so la rome fao sin an tachtan se hugan ach tá mé hunn críocha chur leis an bud creile le sean. I'm going to finish off this podcast with this
agus tá se an aisteach nílas agam cad é an star ag buint le flag ceol Cáceres. What's the kind of story with flag ceol Cáceres and the history connected to it? Níl sé Galicia an áit sin in aice leis an Fortingale in ír thuúsceart na Spáine in the northwest of Spain. Tá ceangailt acu culture agus tír na hÉireann with Irish culture in the country of Ireland. Agus rud céin le tír na Mascach, the Basque country, go pointe níos lú to kind of lesser extent. Cáceres, tá sé sais idir Madrid agus Lisbon in áit dar bhannam Extremadura sa Spáin. Níl Extremadura cáúil ceapan go léon fearan soccer an sin, ní ceapan go léon, ní léon rud ro hábhaach an sin nó idir ní sin an foclaí ceart, that might not be the right word, ach ní léon rud ro cháúil deartha. No one said anything too famous, certainly go hidir náisiúnta internationally an sin. Ach níl sam cin fá, tá an flag ceol is mó tíomh muid a hÉireann, nó ceann na cín is mó tíomh muid éireann, beidir an ceann is mó arsúil I Cáceres gach mí bheán fóver an tríú deir seachtainna de bhí meán fóver, so an deir seachtainna seo agus mise ag tafadú as I'm recording. Agus tá méid dul mar hui mé in uirí freisin, má tá tú ag géirí hána féin éisteach le me chuid smuintí ar Cáceres, rinne mé podcréile ar an uirí. I did a podcast on it last year. I think my podcasting skills have definitely got better in that time. Ceapan gúil na skill na podcréiltaí ó bhád níos fearr ó chin. So bhéidir nach mai an podcréile sin róha ach muna bhfuil tú ag géirí fannacht, má tá tú ag géirí is tó chumar chuid smuintí ar Cáceres 2025 agus 2024 a chlostáils féidir leis, or is féidir leat éisteach leis an agrán an tachlan sogan, ach chomh mála sin an tagrán ó 2000 is a fifth Cáceres. So you can listen to the one next week, but also hear my thoughts on last year's Cáceres from 2024. So tanú go mór le dul, agus a gcónaí deir seachtain ionach a bhí an ann agus ba sé go jazz an búla le daoine tíorthúla an sin na lán éannig ó bhfuil aithna aga marthú agus éannig eile nach mai aithna aga marthú thunig mé go bhfuil Brinsley McNamara ag dul freisin aontaine ar Instagram seans ma go mai is agah céhé Brinsley McNamara agus tá an leathnach Weird Ireland ag a bhín sé ag dul gátain a dhearfriúil timpeall na hÉireann. Kind of strange places out in Ashtika, or kind of unique out in Anova, rare places Jimalair, and could be a library that also has a bar inside, or they get mar sin agus tá sé go so ba sé now an bitir go main chance agam Lauert leis agus tá intana ag dul ag éisteach leis an budcréile seo. If anyone's going who's listening to this podcast, give me a message or an email, liam.learn@gmail.com. agus just ag tanú go mór leis an deir seachtainna agus dul gáiteagna agus mar dúirt mé ribh ar an budcréile le Janie. As I said before on the podcast recently, is even dá lá aigen ar fra 2 lá 3 lá in áit seachtain amláin, just 2 lá 3 lá dolan sin sa chóir an so sa Spáin nó ras an éireann nó asasanna áit sa bhfuil an teanga agam agus ní bhíam mar torasóir mór mílte. I don't feel like a really big tourist noinir mar sin fearfa domsa. So ní cheapman ghfuil mór an eile agam an sachtan seo an rud déirnach a bhfuil mé I géirí rád thus agam gur a lán dúrchordaí ag tarlú timplan down le seachtain nó góanús. I know a lot of bad things, terrible things were happening over the last week or two in the US, in London as well. So san stáitíntia in London, Madra leis na hagódí ag an deir seachtainna the horrible protests at the weekend, agus cumhmaith le sin cad a bhí ar siúls Fólan in Poland agus cinnte grá a lán rudí eile agus cad atá ag leanrá sa bheán orthair in the Middle East, ach cumhmaith sin san Ucrán agus áitina le cogad timplan down agus sin Congo agus mar sinnte. Agus, móhíonn sé brónach really ag léamh na nuachta na leichanta seo. It feels very sad reading the news these days agus ag éisteach leis an méid sin rudaí ar siúil timplan down agus an bhfuil siad chun éirí níos measa, nílas agam, nílas ag aon duine, nobody knows. Ach bhí mé géirí rá mar tá níl platform mór agam, níl ordan mór agam, ach bhí mé géirí rud ag an rá. Agus just in dumsa cheappa má tá tú géirí an downa ahrú, if you want to change the world, or ar a laiad an downa dhéanú in áit níos fearr to make the world a better place. Just be cinálta agus be jazz leis na daoine timpealairt. So be nice, be kind to the people around you.
má tá tú ag dul dín tulhhar ganneo agus tá an duine an lad nó an cholín ag obair san olhhar ag leabhar slaat, bí jazzlo, bí cinnalta Bí cinnalta le the chórsnaí, with your neighbours, le the chórda, with your friends, le má híonn tú go tréinál peilgaileach, just bí jazz. Dín an níocht sin a bheith beag níos deise, beag níos cinálta le daoine leabhar le duine nach chfuil mór an chórdach whatever. Daoine sa fearhail, daoine dearc timpplair, i the rádsfáile, the chathair, i the phobal in your village, in your town, in your city, in your community. Just bí jazz, bí cinálta sin an chuig go freidzlinn an downaí anó ináit níos fearr. Arinas, Sinead, Gurmila Maki, as a bheith igéisteach leis an bodcrail. A big thank you for listening to the podcast. Laura Miliv on Sachtan Shogun Agus by Meg Larts. Ag déanú neart caint, a lot of plenty of chat faoi Castres Cínte le Cúna J. Míle buchas, slán agus bannacht. Goodbye and God bless.